Den 1. Mai ass bleibt den Dach vun de schaffende Leiit. Dofir gi meis alle Guten zu Summe Rendevous ab 10 Auer op der Brillplatz Zwasch. Et geht dorems, der Regierung a Wort dem Patronat e klore Message mat op de Weg ze ginn, dats mehr schaffend Leiit net Werte fir des Kris bezuelen. Fir den Erhalt vun dessen Arbeitsplätzen, fir eng Stärkung vun der Kaufkraft, fir en abordable Wohnraum, fir méi Steuergerechtigkeit, fir eng gut Sozialaufsicherung, fir Demokratie, fir Zukunft, mir zielen no Biersch.